Nalazimo se u proizvodnim pogonima ovdje Karateksa u Kasiji. Vidimo dio asortimana koji izlazi iz ovih proizvodnih hala, a ovdje pored mene je mlada lijepa djevojka Zahida i ona će to objasniti o kakvom se programu radi. Zahida, izvolite. Kao prvo imamo transportni ranac, onda tu je kafa uvodnička, imamo tu košulju, tipa alfa, pravimo kratke hibridne, ovdje je dugirka, tu svi plastične pantalone vojne, od dobrog kvalitetnog materijala, za propušta vodu. Također tu je prsluk, tu imamo jaknu za malo hladnije vrijeme, a ovo su 3 jurišna prsluka koji borci koriste u akcijama. Naprosto se otimaju za njih. To su inače hit u našoj proizvodnji. Toliko, pozdrav borcima, sretnu u slobodi.